Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hoşku birayim birumet. Selavu rahmetu bereketa Xwedê Teala li ser me webe. Ez dixwazim îro bi çend deqa ji were behsa hin pirsgirêkê ku çima çareser nabe an jî fikr û nêrîna ku çima pirsgirêka çareser nake pirsgirêkê me ê welatê ku xelkê wan Müslüman bi taybetî rojhilata navîn. Helbet her kesekî li gora xwe dikare gelekî ji viyara fikr û hizrê wî hebe gelek rê û rêbazên em bê cihê nîşan bide û hin egerê ji hev cihê cuda cuda pêşkêş bike ku çima pirsgirêk çareser nabin di rojhilata navîn de bi taybetî kesî ku xelkê wan Müslüman. Bala xwe bidê xwişk birayên birûmet. Evê ku em xwe em mirov xwe liqandine Xwedê Tealayê. Erd û asîman temamê kaînatê çerxa felekê roj û şev hîv û ro temamê tiştê ku ku em divînin di xizmeta me de tev Rabbil Alemîn xwe liqandî ji bo xatirê xizmeta me. Helbet ew xaliqê ku em xwe liqandiye çêtir bi me, bi meziyeta me, bi terkîba me, bi mejiyê me, bi mizaca me, bi hişmendiya me, bi qelsbûn û bi xurtbûna me, bi hêzbûn û bi qelsbûna me zane û li gora wî jî Xwedê Teala bi ruhiyeta me, bi psikolojiya me, bi hemû tiştê ku me dizane li gora wî jî Xwedê Teala bi me re muamele kirî û bi gora wî jî ji me re dîn û pêxember û rê û rêbaz şandiye. Tişta ku insan nikare helbigire kesîn kes Xwedê Teala li insana bar nekirî, li pişta insana bar nekirî. Ji ber wê sedemê yekem ku dîro di rojhilata navîn da her wisa di temamê dunyayê da pirsgirêk bi piranî nayê çareserkirinê. Em ê çareserîş pirsgirêka re nayê dîtinê. Her welatekî, her hêzekî, her sîstemekî li gora xwe dixwaze hin pirsgirêka çareser bike. Bawakî nîv bijî, yani hinek bi hinekî mirov lê mêze bike, tam nebî sedî sed nebijî. Qismên Avrupa ev kesê ku hinekî heq û hiqûq bi navê demokrasiyê hinekî em bivê gavê mirovî nasnama xwe mirovî pêja birî li gora em bivêjin fitreta insana ku bi insana re di gelek were da ne di hinek were da di hinek mijara da li gora heq û hiqûq û fitreta insana pêra muamele dike wan ji hinek tişta re mesela em bivêjin çare dîtî mîne em bivêjin edaleta civakî sosyal edalet her wisa mesela xevatî û hiqûq û filan her çiqa ji sedî sed nebijî ji sedî heştê not vana ji van meselê wiha re çare dîtine lê ji meselê ailewî re meselê eqîdewî re meselê em bivê bîr û baweriyê re tu çarekî wan nedîtine wana em bê çûnin agir berdanin malbatê û civakê di wî warî da em bê katastrofeka mezin heye lê di hin ware da Avrupa ji van tişta re çare dîtine. Çima welatê me çare navînin ji hin tişta re lewra me Müslümana em bivêjin ji dewra pêxember şûn ve gaveke destê we gota Emewiya, Ebasiya û Selçuqî û Osmanî heta roja îro pê bi pê gav bi gav ev Qur'an ji civakê hat bi dûrxistinê. Îro ev Qur'ana hanêna di rojhilata navîn da welatê ku xelkê wan Müslüman dengê viya nayê bîstin kes dengê viya nabihîze tenê ji bo midyatê xwendin yan ji bo yarişmê ji bo hemberiyê ku hafiz dengekî xweş tê xwendin an jî ji bo misabiqê tê xwendin an jî ji bo pera tê xwendin an jî ji bo îstismarê tê xwendin. Kitêba herî zêde tê xwendin kitêba herî kempê emel têkirinê ev kitêba hanênayê. Me Müslümanan Kur'an û sünneta Pêxember aleyhissalatu vesselam ku tetbîqata Qur'anê her wisa hedîsê Pêxemberê sehîh ku rast durust ku ziddiyet di navbera wî Qur'anê de tune me büsbütün ji holê rakiriye. Qur'an bêdeng e. Sünneta Pêxember bêdeng e. Menhec û metoda Pêxember aleyhissalatu vesselam kes navîne. Di civaka realîta civaka îro da nayê dîtinê. Her welatekî Müslüman
لگورا سیاست خوا لگورا برجوندی اقتدار اسلام استغلال دکه جه بکارتینه ده برجوندی خدا استثمار دکه هر ولاته کی لگورا سیاست خوا ده خطبه دا ده جامعه دا خطبه تی خواندنی اف قرآن هنه هاتی بیدن کردن جامعه دا اف قرآن تنه جبو شوی پیروز تی خواندنی تنه جبو خیری قزنش که تی خواندنی تنه جبو ام بویجه هنه جارا سیاست مدر و رئیس و فلان ام بکار بینی و استثمار بک تی خواندنی وکی دنه نا حکم به قرآن و سنت پیغمبر روشهلاتا ناوین تنه ما قرآن بیدن کری ام دخوازن لگورا فکر خواه قلس لگورا نیرینا خواه تنگ لگورا ام بویجن فکر و حسیات خواه ام پریوی ام بویجن نفس و شیطان ما استغلال کری نفس و شیطان ما ام باندور لما کری ام دبن باندورا نفس و شیطان خدا مانه ام دخوازه بوی فکر خواه چود بوی فکر خواه شاش بوی فکر خواه کم ام دخوازن جی انسان را بویجه ام جی خواده چهتر دزانه ام ریاراس ام پیشه ودکن لورا دوی هون دمزگفتا دا قسم ملا قسم سیدا قسم عالما قسم کسی کو ام بویج علمدار دوی هون لگورا سیاستا ام بوی سیستمی دستهلاداری آنجی ام بوی چه برجواندی دولتی نه دولت نه چه برجواندی ویت اقتدار دوی هون قصبه که ام رینشانه وده جبر ویجی تو پرسکره که الولات منه اشاره سر کرنی خود تعالی دویجه سوره لیل آیت 12 دویجه ان علینا للهدى و ان لنا للآخرة والأولى دوی هدایت ریا راست ریا پیشکی ریا کو ایکو راستی پیشکش دکه او لسر می ام ریا هدایت پیشکشی ودکه لما قرآن بیدن کری لگورا سیاستا پارتی کی لگورا سیاستا اقتدار کی بدستهلاداری کی حکومت کی لگورا یعنی لهر باجارن ولاتی خلقی وان مسلمان لشامی و لبغداد و لمصری و لترکیه و انقره و نظام العراقي لهر ولاتی لگورا سیاستا حکومت وی ولاتی ام بی وعظ و نصیحت مزگدات داینه و قرآناتی بیدن کرنه لوما ام برجواندی خود که بیشه برجواندی هر کسی وجب خاطری ویژه پرسکری که من شهر سر ناوه لورا خود تعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام را دویجه ریا هری راست و درست اوه خود تعالی دور دا باسا ریا هری راست و درست کری ما با بیدن کری ما رابی سخوا قانون دولت قانون سیستمی ای پارتیا ریبازی پارتیا ام بی مکری پیشاخ evet medayı peşi em devi tülü gora rebaza em bivejin tüzüka anji em bive rebaza falan parti le gora planu proje falan parti em ve idare dikin o nat idare करने ev belki 400 salı nat idare करने belki 500 salı nat idare करने hej nat idare करने ban demi davi bis bütün Kur'an hatı ra करने Kudrati Teala Sure Zuhruf'ta devejim فاستمسك بما أوحي إليك إيش بيخبر دبيجي يا محمد تشتاكو جترا هاتي وحي كرني قرآن بيروز دبيجي بيبغرا رم بيبغرا شرا بيبغرا لغورا ويا حياتا خوان تنزيم وتكوز بكم شرا دبي إنك تهي يا بيخبر على صراط مستقيم تو لسر ريا راس درست گاوا خدا تعالی دویجی یا رسول من گلی پیغمبره گلی کسی که هندو پیغمبره تره دوی هند به وحیا که خدایتی اون پی بگره داره هون سر ریا راست ریا هری راست ریا هری زخم ریا هری خورد ریا هری مصلحت دنیای دایه که عقیده دنیای قرآن ما بیدن کری ام ولات خو ملت مسلمان لگورا قانون و نظام بشری جوی زیاده ترجی لگورا منفعت حزب کی پارتی کی ام دخوازن اداره بکه و تمام خطبه ولات ما لگور ویتی خواندن نهی لا مجیب کی جوار گهرتن لوما تو پرسکره که نه اشاره سر کرنی کبا تو لگورا خود تعالی او فابریکا کو ام به او جهازا کو ج فابریکه درکتی کبا تو وی جهاز لگورا
program و منهجا و کتوا کو فابریکه هاتی تو و جهاز عیار نکه او جهازا ناو جهاز اف کامera hanena nakşine ev kompütera hanena ve tücare berhem ne de ev telefon و ام پیقصر کوی دنگ نه جبرویجی ما ام بوی ما تشتا کو خود لایق مدیتی ما بیدن کری و تشتا کو ام لمرفعات مده ما او کری رواجی او در روجویدای ام لسرویجی مصرن دی ها ناو کوهون خطبه کو جی انقرته خطبه کو جی بغدادته اكو جی جدایته اكو شامی اكو قاهرته ناو کوهون kelime ki jiye biguharine divê ji em vê meselê gora xwe çareser bike divê temamê kar û xebatê tê kirin di ber jewendî hîzba me de partiya me de û loma jî rojhilata navîn bî gola xwînî tu heq û hiqûq û edalet li welatê me tune milletê ku li îxtidarê divê qe em ser heqîne divê qe em edaletê pêşkêş dike lê tenê edaleta wan ji wan û ji alîgirê wan rayê tu kesekî nikare kelime ki bibêje her gotinekî yek ji alametê munafıqa ew ku temamê nêrîn û gotin û em bibêjin dengê ku derdikevin net ber jewendiyê wan dabe li dijî xwe hesab dike Sûriyê munafîqûn ayeta şara û ji bo xatirê tunêkirina wî hemû riyên nemirovî bi kar têne tê ji ber wê tu carî serê me ji qeza û bela û musîbet de xilas nava Xwedê Teala di Sûrî İsra ayeta nehada dibêje inne hâzel Qur'ane bêguman ev Qur'ana hani heye ev Qur'an yehdî lilletî hiye eqwemu mera dive ser riya herî rast û durust a herî qenc û baş yehdî lilletî hiye eqwemu demek gelek rê hene lê riya herî rast herî durust herî di berjewendê insana dayê ku pirsgirêka çareser dike ku di qanûnê wî de edalet heye edaleta civakî heye edaleta navxwe heye edaleta bi geyrî Müslüm re heye ev Qur'ana hanina mera dive ser wê nîzamê wê intizamê wê rêyê ve yubeşşirul mu'minîne ev Qur'ana hanina mizginiyê didin mümina nada Müslümana didin mümina lawra her Müslümanekî ne mümini lê her müminekî Müslümane Xwedê Teala divê ev Qur'anê mizgîniyê dide Müslümana ellezîne ew ku ya'melûne salihâtî ew kesê ku emelê salih dike gava te ku emelê salih milletê me divê qîmir bê la ilahe illallah zikir bike karê xwe ji sikakê nêne karê xwe ji rêveberiyê nêne karê xwe ji çarşû bazarê nêne karê xwe ji mekteb û dibistan û zanîngehê nêne her ilmêja xwe bike wer divê qe ilmêja emelê salih ev e emelê salih ew ku ji çi ra çi emelê her çi karê herî qenc û başê tu wî bike emelê salih ji çi ra çi karê qencê ku layıqî wî tu wî bike ji endezeriyê ra em bi erdengeriya erdê ra mesela jeolojiyê ra karê ku layıqî jeolojiyê karê ku layıqî tebiatê karê ku layıqî edaletê karê ku layıqî em bi edaleta civakî karê ku layıqî malbatê karê ku layıqî ixtiyarê karê layıqî ku zarokay her karekî her evekî karekî layıqî wî heye gava tu wî bike tu dakev meydanê tu wî li gora karê emelê sala gora viya bike tu wê şaxê sulh dike îslah dike tu wê şaxê ava dike înşa dike bi emelê sala diger ibadetan her wisa tu tişê din jî dike Xwedê Teala divê mizgînê bide wan kesê ku emelê salih ji çi karî re karê herî layıq dike ew jî çi ji wan re çi karê mizgîne çi ji wan re heye enne lehum ecren kebîra ji wan re xêreka mezin heye ji wan re xêrekî mezin heye xêreka mezin hem divê dunyayê de heye her wisa bi bextewarî bi serfirazî kêm problem îla bê astengî nave bê pirsgirêk nave lê kêm pirsgirêk dikare bimîne divê dunya hanena da û her wisa li axiretê xêrekî mezin ji wan re heye evana gava em bi vê mentalîtanê gava bi vê fikr û hizr hanê em nêzê cevaka ku İslamî parêzin cevaka Müslümana bibe divê pirsgirêkê me li gora İslamê were çareserkirinê îro pirsgirêkê me li gora İslamê nade çareserkirinê kî were li welatê me rojhilata navîn kî were bivê iqtidar kesîn kes nikar pirsgirêka çareser bike ev 500 salê nebîye ev 1000 salê din jî her wê nebe yani welatekî ku em bibêjin
دولت ترکیه هی ترک نزده بختوار دولت عرب هن نزده بختوار دولت فارس هی نزده بختوار بگی قسمه کی بختوار ای کرداج چه به اوج و کردی همونه بختوار به بگی هنگ پرسکری کی وانکیم به پرسکری کی ایرو کو ظلم اکتی کرن کو دولت کا کردی هبه ام بگی کیم به لو روشلاتا نابین هم دوزانه به باشور کردستان سه دو پارتی هینا 30 سال نبونه یک ام به پارتی که آباخور شیبی شهر هفدو دکن یعنی گاوا دولت کی سیستم کی پارتی کی حزب کی گاوا ها دعوا کرنی اما نوی معنی و حق و عدالت بینوره گاوا در ریوبریه دا د سیستم دا کسی کو وی ام به کادر و قدر و رخصتنی و دولتی و ولاتی و سازی سیویل و سیاسی گوا دوان دا حق و حقوق و عدالت و آخواده تونه به 100 پارتی چیکن 100 دولت جواب بکن پرسکره که شهر سر ناک پرسکره که روش حالاتا ناوین ما قرآن و سنت بیدن کری تو قدر و قیمت که جیرا تونه ام لگوره هوا و حواسیان نفسا دلی خواه ام دخوازه پرسکره که شهر سر بکن پرسکره که نای شهر سر کنی مخالفت ایکول روش حالاتا ناوین هیه او ناو امتین پرسکری که چاره سر دکن او دوین امتین تشتا کو اقتدار ایرو دکن ام جوی دکن او ام ببید طالبین اقتداری و اقتدار که دستی وان ایجا خیر و برید دولت او بخون ای بریج هاتن ور کرن اجرا شواج هار ور و وسا بکن او تو پرسکری که نای شاره سر کن اجبرویم شاره چیه؟ ها یکا کرد دولت کا کردی آوا به ها ترکا ها عرب ها روشاتا نوی دولت کا اسلامی آوا به گوا دولت بخوا اسلام بجی دولت اسلامی بخوا آوای به گوا تدا شفقت و مرحمت و ام به هشمندیه کا خدای الرحمانی الربانی تونه به او دولت اسلامی جی بالناو اسلامی ظلمه دک دوی حق و عدالت هبه گوا تا حق و عدالت جناوا دولت راکر جناوا سیستم راکر ولو دولت اسلامی بجی تو خیره و تو نیه و وی بناب دولت ظلمی بکن مسلمانی کو ایرو روشاتا نوین هیه پیرار سال 2019 شم حجی ملبر کعبه دعا کن مگو یا ربی حتی اف مسلمانانا بوی هشمندی هانینا با تو تجاری اقتدار نکه پارا مسلمانانا چونکه وان مسلمانی بیمجو گاوا ورن اقتدار جراستی قرآن دورن جراستی اسلامی دورن و شاغی به ناو اسلامی ظلمی بکن دوی او کسی کو بریو بریا اسلامی دکن دوی بعدالت به مرحمت به شفقت نه کیندار نه دل رش نه با آواکی کینداری به اقتدار و ام به جزا و ام به خدکه جزا بکن جبو کو دوی جزا داج و جزای بر رحمت دوی گوا حکم کرج دو حکمی و شفقت و مرحمت هبه کو انسان الاسلامی ام به ویژن الاسلامی وگره بزانه بکو اسلام آنجی ام به سیستم کو بناو اسلامی اتوا کنه بزانه تدا حق و عدالت هیه اوا کسین کس جویا زیاتر تو چاره که دن روشلاتا ناوین تونه اول جبوی ما قرآن بیدن کری هر روز از حدیثی که دن بخونیم بکی اب حدیثه هانه ناجی ام بی صحیحه نه صحیحه اما ده تطبیقات او ده که ماسی هی مسلمان اش قرآن بیدن کری اول ریوه بریو سیستم قرآن بیدن کری لی مسلمان بخواجی ایکو پیشنگی اسلام بیده که وان بخواجی قرآن بیدن کری او جی چیه؟ حدیثی که هیچ ابو هریره حتی روایت کردی مخابن چقا حدیثی که ام بی وظیفه نارکوز دیونه یا ابو هریره حتی روایت کردن یا جی انس بن مالک حتی روایت کردن دیویجم ان الله بكم خدای تعالی يبعث لهذه الامه دوی خدای تعالی جوی امت هانرا دشین على رأس كل 100 سنه سری هر 100 ساله کی من يجدد لها دينها کسی که دشینی کو دینی وی جر امر دینی وی ام به شواده که امر دینی وی تازه دکه اف حدیثه هانه ناجی مسلمان بخواجی لگورا به حدیثه هانه اگر حدیث راست به تطبیقات پرشاشه دویجه خدای تعالی سری هر 100 ساله کی عالمه که دشینه دین مسلمان جوارا نو دکه یعنی هر تازتشی نو لی زیاده دکه به فکر نو اجتهاد نو على كل حال قرر گلک ورشی رو بکرنی مسلمان اف حدیثه هانه نه وسام او کریکو یعنی گاوا عالمه کی درکد لجیه کی دوی و işte
ام بوی مجدد و عصر هانی وایای لپی وی تر فکری و رامانی و کم زیده باش نه باش راست نه راست 100 سالی لپی وی تر ایوا عالم زم دیوا مجدد عصر خویا او لپی وی تر ایدی حتی 100 سالی خارج درناکه افجی مسلمان بخواجی هر 100 ساله کی به حدیثا هاننه هاتی نارکوز کرنه که تن خوی هر 100 ساله کی و عالم کی ور اسلام ام به تجدید بکه تشتی نو بویجی تشتی آتش بیرا کنه به تک بیرا خلکی ام به شیرو و اجتهاد نو اب حدیثانه بخواجی تطبیقات و پرشاشی هی کو انسان کار کی نکده مجدد عصر ما فرانکسه هر کس 100 سال کتابی دخوینه و قرآن جی تجبیر کردن ام به چهار سری جپرس کرده که جوا کرن آیدیتنی بالگوری بیرو باریا من افتشتانه کیماسی نامه ده هی و حتی افتشتانه ام لدینی خواه للراسیه قرآن نفتلن ام ایشو تو پرس کرده که کرا شاره که نوینن حتی جارک بیم دن بیم دخیل خواشی ده صلاح و رز حرمت جوار